sanibonani balandeli baka-YouTube. Ngumawande lo. Ukhuluma nogadla senyama esafela ezizweni umandumadumana indaba zabantu ziyakhulumisa. 2+2 phethe yena namhlanje balandeli baka-YouTube. 2+2 abantu bayakufuna phandle kakhulu. Abantu 2+2 bayakukhangela ezinambeni zakho kakhulu. 2+2 kukho umuntu ofuna uzenza wena ngenamba yakho. Umlandeli wami omkhulu lo uyangithanda. Oh, Nkosi yami Uyangithanda kakhulu, uhluleka ngisho ukuyibamba. Uyangithanda lowo muntu, uhluleka ngisho ukuyibamba, ubona ukuthi ngcono vela ntshontshe inamba yami azenze mina. Ngcono ntshontshe isithombe sami engasishutha ngale kwi-Real TV. Hawu, Wasitshontsha wa-screenshota, wayesenza i-WhatsApp ngaso. Uyangithanda lo muntu. Futhi le video uqala kuyibona. Lo muntu uyangithanda. Ngumfowenu lo. Hayi man, nami ngiyamthanda lo muntu. Uyathandwa ka-2+2. Kuphela nje le namba lena icele kakuhle ukwenzela bizoba segazini lakho. Xa ukhuluma into ezinhle ozenzayo wena, uthi nje ebantwini ukuthi uthathe inamba ka-2+2. Ukwenzela abantu bangazimane bedideka befuna ukwazi ukuthi kwenzeka ntoni na. Igcine lo namba leyo ka-2+2. uThixo ukhona uza kubusisa ngoba uyabathanda abantu wena, kodwa ubathanda ngendlela erongo. 2+2 Baba. Ndibuzela abantu 2+2. Sidla ngoludala manje. Ndibuzela abantu base-South Africa. Isizwe sonke jikelele. Isizwe sonke jikelele 2+2 ukuthi kwenzeka njani emhlabeni ukuze ufikelele apho kufanele uba ufikelele khona. Uyathola 2+2. Ubaba uzamile endleleni wawa akafikelela lapho fanele kube makayofikelela khona. Ingane kweze zikhule kakuhle. Walandela unyana. Nonyana naye wahamba wawa endleleni akafikelela. 2+2 kubalekile xa uphile ebomini kubekho lapho ufikelela khona. 2+2 into sifuna ukufikelela ebomini. Uma nje uphila Nkosi yami, uNkulunkulu ekuboleke lezi insuku zokuphila. Kumele ukuthi igalelo lakho libonakala ukuthi ubani wayekhona, sikwazi futhi kusala umlando ukuthi ubani wayekhona. Ubani wayekhona 2+2 wenza oku 2+2. Apha 2+2 into sifuna impumelelo. Ebantwini base-Eastern Cape bephela sibawela ukuba singaphumelela. Abantu base-Eastern Cape niyabona zonke izinto ziyenyuka, ilanga nelanga kuyenyuka. Petrol po 2+2 sayikhalela ngo-R25. Unyukile upetrol, unyukile. Bengibona nje ngisendleleni ngithi mina akushubile. Kushubile. Hayi kushubile impela. 2+2 nganyuka ipetrol, isinkwa siyenyuka. Bazawuhlupheka abantwana babantu, bazawuphelela bengenandawo zokuba bangabheka phi na. 2+2 uthi singenza njani ukuze sifikelele nathi ebomini. Pho sibona amadoda amakhulu apha esidla kamnandi. Yazi xa unezinto 2+2 awuboni noba ipetrol iyenyukile, awuboni noba kunyuka iparafini. Ungena esitolo nje wena uqhubele. Kukho abantu 2+2 athi umuntu ongena esitolo ephethe R100 manje kule R100 ufuna utshintsha. Sihluphekile ngaphandle 2+2. Ukuze siyofikelela 2+2 funeka sihambe iphi indlela. Uyabona nje laba bantu abedla kamnandi bakithi. Umuntu nje oyiphilela impilo yakhe odla kamnandi, uma usondela kuzo kutshela ukuthi naye wasokola, waqala khona ekusokoleni. Ngisho ungabuka lezi moto ayivelanga zayisukela zazopakala Nkosi yami. Ziqhuntshiwe zaba la. Akulona iphutha ukuthi zibe la. Angithi uyabona? Kwasetshenzwa kanzima. Ngakho ke wonke umuntu akasukumele impilo yakhe, asukumele ikhaya lakhe, asukumele impilo yakhe, azasukumele ikusasa lempilo yakhe. Ngoba ingemuva soyalazi. Akakhohlwe ingemuva. Kodwa uma ekhohlwa ingemuva, aqala ajongele ukuthi ikusasa lami lingiphatheleni. Ungashaya into eyodwa unyakeni odlule iphinde izokushaya lo nyaka. Hayi ngeke. Ukhuluma kamnandi 2+2. Lapha 2+2 unezinto ozenzayo ukwenzela abantu bayofikelela lapho bafuna ukufikelela khona 2+2. Yeyiphi ungayikhankanya 2+2 apha ebantwini? Mina into engayitshela abantu ukuthi abasondele kimi ejozini kwamhlaba uyalingana kwakhubalo limbiwe egcekeni.
Awu, Mawusejozini nje uvela uthi ufuna udokotela u2+2 uzosithola isigadla senyama esafele emazweni. awu Nkosi yami. Ila ngikhona la ngizinze khona ukuthi angilekelela abantu abafuna ukulekelelwa. Uyangizwa ukuthi Ngizokumamela angilekelela abantu abadinga ukulekelelwa empilweni ukuthi baphile kahle babe ngcono empilweni bangahlupheki. Inhlupheko ibuhlungu la. Ibuhlungu inhlupheko ba. Ibuhlungu inhlupheko ngoba uzibona usucwasekile kwabanye abantu kube ngathi kunabantu esebangcono kuwe kanti nabo bayalwa empilweni. Awu, Le empilweni abantu mina engakutshela khona abalwa abantu izinto zizokwenzeka noma kanjani. noma kanje. 2+2. Xa udibanisa u2 no2 kuphuma u4. 2+2. Ba Apha ebantwini into endifuna siyibethelele kakuhle 2+2 ebantwini base-Eastern Cape ukwenzela uba bangafani naba baseNatal. Lapha e-Eastern Cape ndifuna ningalahleki ngokuba zininzi izinto ezibangela abantu bathi bafuna u2+2 bangasaphumeleli kuye. Bathi sebengaphumelelanga baphinde bakhombe u2+2. U2+2 unenamba yakhe ayisebenzisayo. Yiyo ke le yabe isetyenziswa ngulaa mntu isebenzisayo. Ngoku 2+2 ndifuna kule ndawo sikhulume nabantu bayeke ukulahleka. Ukwenzela uba abantu bangazumana ukuthi ndiyile ku2+2 andafumana ukunceda. Ndiyile ku2+2 madla imali yam. Balaleli baka-YouTube. Ndiyambona u2+2. yimi lo mqobo. Ngu2+2 lo. Awu yimi Nkosi yami sanibonani. Ngu2+2 lo. Ungathi mawubona umuntu esithi ungu2+2 umomjonga kuqala efowunini ukhangela ukuthi nguye nalo 2+2 lona. Lo uthatha isithombe wasichoma mjonge mawufika ukuthi nguye nalo 2+2 ngoba uzawulahlekela. Uyazi kulula lapha ekhaya ngaze ngenza udonga kanje. Yes. Ngabhala ngathi kwadokotela ku2 ku+ ku2 uyayibona. Ngenzela ukuthi umuntu uma esefikile ithemba kalithole la. Yes. Ukuthi isendaweni eright ikhona la zekhona. 2+2 ulikhuphile kakuhle watsho ukuthi usejozini 2+2. Yazi umuntu xa efuna ukulanto uyazenza zonke lezi zinto ngaphandle. Into efuneka baqiniseke ngayo 2+2 because usenolibona igceke lakho naye ehambe yozenzela igceke. Kanti into yakwazi ukumntotha lo mntu. Into ebangela uba 2+2 sizoba show ukuthi nguwe ngokwenqulo abantu xa besako bafikile. Udonga u2+2 bangalithatha abantu beyolenza. Kuyafana nendlu 2+2. Ngayibona indlu yakho inhle nami ngifuna ukuyenza. Emveni kwakho ndizothi ndingu 2+2. Nkosi yami bayothi mabengibona ngiyaye ngithi mawungibona wothi sigadla senyama. Mina ngobe sengiyakutshela ngithi ngusigadla senyama ngempela ngundaba zabantu ziyakhulumisa ngomakhuluma kwahlula iphoyisa. Uyangizwa? Umaxosha imfene kwelakithi embodla. Uyangizwa? Umzimba unendleko lo. Uyangizwa? Uzongizwa ngephimbo lami mangikhuluma. Yes. Uyabona iphimbo lukhiye wazo zonke izinto. Balaleli baka-YouTube niqaphele izigebenga zininzi lapha phandle. Futhi isigebenga ungacabanga ukuthi uzodibana nomuntu odlakahlaka. Isigebenga sihle siklini sinxiba kakuhle sapha ngemoto enhle. Sisigebenga ke leso. Kodwa nditsho abantwana abaphumeleleyo. Ndisho isigebenga emntwini ofuthini ofuna umosha izinto zabanye abantwana. 2+2 Nkosi yabakhosi. uthi abantu mabafike ngobuninzi babo bazawufumana lokho bakufunayo. Abantu abathwasile, abantu abanamabhizinisi axegayo, abantu abahlushwa imoya emdaka emzini yabo. Uyangizwa? Abantu abasebenza imali bangayiboni ukuthi uma eholile wenzani ngayo. Hayi man, abavele bagijime nje bagijime bathi sihlangabeze dokotela bagijime, bathi sihlangabeze 2 bagijime, bathi sihlangabeze esigadla bagijime beze kimi. Mina bese ngifike ngiba ayina ngisusele ukungcolo ngoba kusuke kunento ethize evimba ukuthi lezi zinto zakho zingahambi phambili kakuhle. Wena dokotela uzofika umgeze ngokugqiba umkhuphe hamba mbosebenza. Awu maye wafika nje Nkosi yami kulonyaka ngizomsiza kakhulu. Nazi isigadla senyama abalaleli baka-YouTube. Hayi ezi zikhulumayo bathi zisigadla senyama. Ziyagelezi. Jonga nasi isigadla senyama sihleli la. Sise King Williamstown ngoku. Ndihleli nayo isigadla senyama esafele siswini. Undaba zabantu ziyakhulumiswa. Umaxoxwe emfene kulapho kwabakona sempolo. Dokotela. Noma kunjalo. Sinayo utata dokotela. Kunjani? Sinayo umama dokotela. Kunjani? Futhi thina iproof yaloo nto dokotela ndifikile kwakho.
emagcikeni akho ngoDisemba ndazibonela konke kwakusenzeka. Ya iqiniso lelo. Futhi wayekhona apho uZulu FM. Zululand FM. Wayekhona lapho ndisuka khona la dokotela. Ndihamba ndisibheka le. Ndiyobona le nto umdokotela manje ithethe ebantwini. Ngempela ndikubonile balandeli baka-YouTube. Ngiyakubona konke ukuthi umuntu uma efuna ukuphila uyaphila. Umuntu uma efuna ukuvuswa uyavuka la. Balaleli baka-YouTube, hlalani nihlale phansi nicinge. Nikwazi ukufunayo. Udokotela uthi thina abantu siyahluka. Siyafika kuya sikwazi ukufunayo. Hlala phansi uthathe isigqibo. Usho lokhu ukufuna futhi mawufuna ukubuza ubuze. Ukwenzela mawubuzile uzokwazi uthola impendulo. Balaleli baka-YouTube, thathani izinto zenu manje. Nihambe njengoba kwamhlaba uyalingana. Nihambe niyofuna lokho nokufuna. Cinga uzoyazi into oyifunayo. But ekugqibeleni emhlabeni kuphilwa ngemali. Ngehlale kuthi. Mawungena mali akuzodla. Mawungadli uyawuhlala noma 2+2 ungadibana nomuntu akuphi imali namhlanje. Kusasa mawungamboni akasakunakanga. Uzenza better. Izolo beni akafuni lonto 2+2. Ufuna indoda ikwazi ukuzimela. Indoda ikwazi ukondla umndeni wayo. Umuntu nomuntu wakhe. Balaleli baka-YouTube, phakamani nilungise kube mnandi ukwenzela uba nizophila ubomi bufutshane, but into ebalulekileyo ebomini liqiniso. Mawufuna into uzayithola ku-2+2 but iza neqiniso. Mawungayitholi ndikhona lapha ku-YouTube. Manje usithi indoda laa muntu omgaranta akasenzeli lokhu. Mna ndizothi ndithumela ndimbone. Mase ndimbonile ndithi ayinguye lo. Ndimthembile u-2+2 usigadla senyama safele ezizweni. Bayeka abantu bayakhuluma. Futhi bekhuluma abantu abayenzi into abayikhulumayo. Mna ndikhuluma ngendoda ekwazi yenze kwenzeke. Ndithetha mna ngendoda ethi ufuna ufumane. Kuba kubalulekile mawufuna ukuthole lokhu kufunayo. Yonke into oyifunayo iyafumaneka ku-2+2. Balaleli baka-YouTube, ndicela nizijonge izinto, nizijonge izigebenga ezikhoyo ku-social media. Zonke izinto kule technology sikhona siphila phansi kwayo. Uyakwazi umuntu ukuyenza into engakhange afikelele. Sikadla senyama. Umuntu uyakwazi ukuthi sejozini ku-technology engazange ayofika ejozini. Kunjalo. Uyakwazi umuntu athi ndinomzi oso kodwa lo mzi zange wawubona. Asithethe ngabantu abanjalo, sithethe ngabantu abenza izinto zenzeke. Asithethe ngabantu abafunisayo, sithethe ngabantu abakwaziyo ukwenza izinto. Thethe ngosigadla senyama esafele ezizweni amadumandumana ndaba zabantu. Hleli naye lapha ku-YouTube. Ngincokola naye siseqonce. Sikumnandi kunje. Uthe mayifika lapho wamkelwa. Hawu, kahle lamakhehla. Ndiyabulela ukuba nawe. Konke nifuna ukubuza. Kubuzeni ukhona lapha ku-YouTube. Nimkhangele, nimbuze. Ekwenzela uba othi faka imali, ungayifaki lo mali yakho. Awunothi ugula athi umuntu uzisa imali. Uthi ufuna umsebenzi athi umuntu ufaka imali. Uzawubhatela ngani? Ngoba kaloku ufuna umsebenzi. Mawufuna into zizele. Ungafuni umuntu akunikela, akunikelwana balaleli baka-YouTube. Biza udokotela okanye uye kuye uyatholakala kule nomboro yakhe. Uzayibiza udokotela. Uba kukho oyilaleleyo futhi alungise abanye. Ukwenzela uba konke sizokwazi ukuba makuhambe ngendlela. Ndinikeza u-2+2 asixelele inamba yakhe. Ayitsho inamba yakhe. Asithi ke xa uyisho le namba uyithathe. Mawuyithatha uzazi ukuthi awufuni into, yiyeke le namba. Mawuyithatha uyazi uba awufuni akho nto oyidingayo, ungakhomenti ku-YouTube. Ngokuba into esifunayo sifuna abantu base-South Africa baphumelele. Ngoba into ebalulekileyo bubomi. Funeka sifumane ubomi obungcono sizokwazi ukuphila. Ukuphila kwethu kuphila ingane yami. Kuphila ingane yami, kuphila ingane yakho. Kuphila ingane yakho, kuphila ingane yomnye umuntu. Inhlupheko injalo. Uyalamba namhlanje kusasa uyadla. Ngela langa usabuya ulambe sokwazi utya isonke usigqile. Mawumveni kwesonke sokwazi uthenga noma zithathu izonke. Nansi indoda ekwazi uyenza loo nto. 2+2 isikhathi senyama safele ezizweni. Madumadumana ndaba zabantu. Nguye ozoshiya inamba yakhe. Ndicela kule namba yakhe. Ungayithathi mawungazi ukwenza le nto siyithethayo. Mawuzibona uma uneekomenti zakho waya emntwini wazenza u-2+2. Okay, sithumelele nazo ukwenzela uba sizazi.
sizokwazi ukuthi sivale, because into ebalulekileyo ukuthi sivale abantu base-South Africa bangalahlekisana. Into esiyifunayo e-South Africa sifuna wonke umuntu aphumelele, but asifuni umuntu makaphumelele ngokuthatha izinto zabantu. Asifuni umuntu makaphumelele ngokudla imali yakho uzihluphekele. Xa idla imali yakho le nto izobe ingasenzeki. Uma ingasenzeki uyakhomenta uthi akho nto uyitholileyo ku-2+2. Zizele ku-2+2 ozokwazi ukuthi akhulume nawe. Konke okufunayo kuyatholakala kudokotela. Udokotela wethu lo sonke siyalapha. Ukulapha ngokwenyama nokulapha ngokomoya uyakulapha lo baba. Nawe ugulayo sondela. Asikhulume ngabantu udokotela abafuna imali kuphela. Sikhuluma ngabantu abagulayo. Sikhuluma ngabantu abadliwa nguSathane. Sikhuluma ngabantu abalala kakhulu. Sikhuluma ngabantu abanezikini ezingezizo ngenxa yokwenziwa ngabantu. Udokotela yonke into uyakwazi ukuyilapha. Konke okufunayo kuyakwazi ukutholakala kudokotela. Dokotela, khuluphi inamba yakho ukwenzela basibashiye abalaleli baka-YouTube? 072 737 8514. 072 737 8514. Siyabonga. Balaleli baka-YouTube, sikhuluma naye silapha eKingu Lemstown. Nguye ke lo sigala senyama safele esizweni, umadumadumana ndaba zabantu. Kumnandi kunjena eKingu Lemstown. Sihlele kamnandi lapha sihleli nodokotela. Sithi akekho umuntu angasenzani. Kubani ongasenza into thina masihleli nodokotela? Sihleli noqobo. Yes. Kumnandi bandima. Kumnandi